Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas. Intabuyaen dagiti naalas ken napintas. Kanintarik na enda sa ken ragsak. Adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumnge ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kanagiti adal ken pagsarmingan iti bihag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti bihag. Dear Manong Nemi, Ti pagkasaritaan ni Oscar nga napoluan, Sitio Pobre. Dear Manong Nemi, kasta unay ti danag mi Manong Nemi ti pimigsan ti bagyo, idinto tagtengan ti rabii. No maminsan Manong Nemi ket adda panagkamali ti pag-asa. Adda dagiti bagyo magada nga signal number 3 nga maging init. Adda dagiti bagada nga signal number 1, number 2, number 3 nga kasla super typhoon Manong. Napigsa nga tudo ken napigsa nga angin, inarakop na ti asawak Manong Nemi. Ay na, Oscar, iti kasto nga kapigsa ti bagyo. Adulakit di kiti madadael. Nangruna dito purok tayo. Kaputa mamanulang di kiti kada tayo nga sementado ti balay na. Yung paglagid din ta. Inaybak di kakadwak. Di kiti kakapagyak. Kita makalawas kalpasan nga napalagdaan ti balay ang kadi. So nga ron, kasala nagparik ng sakeng ka. Nga uman tinapig sa bagyo iso nga pinalagdaam. Ti balay tayo. Wow! Di talag na maitayab, ti bubungan. Sabi ko matasaan. Pamanam. Nakitain tingan di kita anak ta. Umayak met. Kinuna ti asawak Manong. Kedua kami, iti rimuar, iti siled mi, ket talagang at apay makastrik pa yun, dano Manong Nemi, kadagiti sarming nga tawa. Inoktan mi nga muna Manong Nemi, ti kwarto, ti inauna. Kaganay mi bagbaga kadakwada, nga saan dang aglalak, iti kwarto da. Basta mailak, ti tawa, ti main door, ti kusina. Kadkas na nga tinaramid. That is in case nga da madagas sa masamak kadakwada. So, mapayagto pa lang mapanalalayan ti tulbet. Dadot kas na mapaspasamak Manong. Di kita agpapaarayat, hindi mo dagos nga maarayat. Diyon, siriring ka? Dahil mas turog na. Kumkumot Manong. Ti may kadwa Manong Nemi, Jenny. Ngayon tinaudi Manong Nemi ti nakariing ni Olive. Nung nakabot-boting dito bagyo na, tatang, nanang. O nga rin, gimawang pagtanagan tayo. Safe, ti balay tayo. Paglagin dito na biit pa nga pinalagdahan nyo. Wen, sige maturag kalatan na. Kada kararag tayo. Awan ko matidagas sa mapasamak kada tayo, kabayatan ti napigsa bagyo. Kaya ikararagan tayo pwede kita kalugaran tayo. Dagiti daduma pa yung maapektaran dati nga bagyo. Sabi ko tawan dagas sa mapasamak kadakwada.
Manong name sumrek kam kuman nga agasawa, iti siled mi, iti makangeg kami, iti napigsang tugtog, iti main door. Kaslapayan kayon sa titugtugtog mo. Kaslakayat na nga virgin. Sino dyan? Sino na dyan? Aging ka makangig kami titimod. Oscar! Oscar na lang! Delia! Wala na ako! Ilungan niyo ang tinitaw! Umayag pa! Diyak malasin titimot na manong naimi ngem na pangkwin lukatan. Lakay manong naimi nga kastawanit panagkot-kot mermer. Sumarkan tata! Sumarkan! Terigap kumanda ko. Ay, ha? Ay, susapok. Anelia, ikaman templa ti kape. Dadag pagpupudot na. Kayan mangalak ti tuwalya. Wala siya kung di mapan mangalak tuwalya. Nangalak ti tuwalya, manong naimi, kayan nangalak matin, iti mabalin na nga pagsukatan. Tidak kita'y t-shirt ko, sure pang ko, barbaring makaumanay. Sige na, punas kayo, kada nyo tabado yun. Kada nyo ba yun? Kada nyo, sapin nyo pa yun. Kada nyo pa ito brief nyo yun. At serbi na nga, sure pang ka, mabasa mo ta brief mo. Alasa mo nang ilaglagan tata, agpadpatat ang lalaki. Malasing kayo, itatanda. Napunasan ng buhok yun. Tata? Tata Kulas. Wen siya, Oscar. Ay, sapo. Dakay dati aking balit, akin amyanan. Ang galing? Wen, siya aking balit, akin amyanan. Kinisopit pero dinoprak ti angin, akin rinabana. Narba nga namin pinsan, di balay ko. Kit, abang nga nga dito tinakadanunan nyo, nagkamangan kat. Adayo dito mati mo imang pasagbay kanya. Dagiti talo nga datakil nga balay, ti asinag ko. Di napulos ng lukat. Basta. Dadanti kape. Kape kayo. Nagyamanak ka na kayo. Oscar, Nelia, talo ka nung balay. Tinagtugtugan na. Ngayon, saan na ngayon lukatan? Madagiti talo nga balay, nga darakil iti asidag ko. Kat dagiti nga asidag yung nga darakil. Ay, tsaka mo nung yun to'y ba't nagkamkamangan da. Nagpigsa kami dato nga bagyo. Nako. Ay, sakit kasi dyan, klase di balay ko. Naggalba akmet kindi Sunulang ta, halo black laing di pundasyon na. Sa nagdiding ako ni Tikwa, kawayan. Talagang rinabana. Talala, oregat natalgad, tikadayot to yan. Ya, tata? Bakit ba nga nakatikwa? Ulos kan puwan na. Dito yung kadalatan sopa, dito yung salas, tata. Ang kaman anod to Uwen, nako. Mabising kayo. Natanang merabiyak meditay. Gusto nanda to kape. Ay, agamanak ka na kayo. Kabigatan na manunemi natalnan ti panawan. Idi rumwarak manunemi permit namsaakan ti bagyo. Kat siyempre, no adakas to yung kalamidad, tinamnamaan di kita yung naapektaran, kan ore saan nga naapektaran, kat ayuda. Manong nemi, apaman nga nakapangan kami, kinunak kini tatakulas. Ay, tatakulas. Tata, unaan tayo kita di balayo. Ado manong nemi di kiti malabsan min nga, mangtartarimaan ka di kiti balay da. Labsan na kami, kapsat. Tada di man balay ni tatakulas ti hingam kinain. Manong nemi nagayabak ka di kiti kabagyak. Uray no adayo, tagapuanan da. Tapos ni kastakit, nagtitinulong kami nga balbaliw nga ng patakder ti balay ni tatakulas. Ay, agaman na ka na kayo.
na naruna kang ka, Oscar. Yaman na. Awan sabi, bimisita nga barangay official At ayumat kami tayan ni Kapitan. Adla iti bangin dati abagatan nga sityo. Awamat ngamin kagawad dito Awan pulos ket sino nga artisityo head. Purok head. Awamat isunan sa ta. Adda di abroad. Ket sino nsukat da. Tiyang manam mo. Kung kunada nga rod ket maibagal la unay dato'y purok tayo. Purok pobre. Dapat pobre tayo dito kaduan na. Dalang na kita talo nga balay dita nga nababaknang da. Naiimot da mo So dati mo yan lang nga nagstugtugak. Posible nga saan da nga nangnig pa nagpapaarayat ko. Sige data, nalpas mo dati balay mon. Te tumulong ka rin na duman nas kang tulungan. Kalpasan ti talo nga aldaw manon nami isut pa nagpasyar di kiti barangay official. Kumusta kayo? Kalukuran? Data ni Kapitan. Kapitan Silin. Hindi ko malipas ti bagyong imay ka. Kayo. Itatanalpasan ka. Talong aldaw ka. Isut ka adayo. Loko-loko ka mat. Sabi ko mga umayak kalpasan ti bagyo. Naapektaran kami mat. Adamat bukod mi nga sityo. Hanggang po ta sakti Kapitan nagat kabailan kay amin nga pasyarin nga itsigida. Iso nga rod nga kalpasan talungal daw dito nga kamyananan nga purok. Iso nga imayak. Nalpasan Kapitan. Abo kagawad. Agad pinicture ko Agad balay yung narpo. Ipantiti ko gobyerno. Tapos mga obdomaw titi ayuda. Awan tinagpicture ka na kayo. Awan Kapitan. Kailangan surat yung ardi ginagnagan na kita apektaran. Kita nadadahil ti balay na. Taore awan ti picture. No, inakto paniti DSWD. Kapitan, kita ayuda. Madamat pa nagbunong dan. Kada kita dumaprok. Ada nga ta dumanon dito, Kapitan. Nagilapin ko mga awan dumanon dito. Sus. Sige. Yura yung arod. Ala kagawad turo. Alam na kita nagnagan na kita. Naapektaran. Ipantan to isabit nanto dyan. DSWD. Huwag Kapitan. Mabalinti sumarita mat Kapitan. Tinalyaw na manon na imi ti Kapitan. Sika ito ni Oscar Kapitan. Karpintero. Award. Nana. Pay, dakayat mo nga dawagan? Apay nga awan ti sityo head mi dito Kapitan. Napanan ni naganan. Awan Kapitan, nadat abroad. Kaya sino nang sukat kang kuana? Awan gano Pero kayat mo Oscar, kita sikat ti bang sukat. Kayat mo. Anamat di kita kwa. At akadimat lang honorarium ti sityo head Kapitan. Ayawan na. Malaksid no, maging budget kam to. Yung pangalante ko mga rod. Awan sapin na destino nga tanod dito. Una tawod mayat. Handa ka ba't mabaling ang pilitan? Di kita ko imbaga tawan ti ribok dito no agrunda di kita tanod. Agpasyar naman dito kat. Awamat amuming itong danon dito nga tanod. Kapitan. Medyo adayumat kami dito nga sityo yo. Manungak ba? Kilometro data dagbaitan ti sityo pobre kana sityo Rico. 3 kilometro Kapitan. Gadayo bang kagpaso ka talaga? Gabuta dayon Kapitan kita adun samat logan yun ako agsursor. Kasla dakayat mo sa wan Oscar. Awang Kapitan. Umungam digit ka sityoam. Ket pagbubutusan nyo no sino tagbalin nga head. Sityo head. Ay so nalatan Kapitan. Ni pare Oscar, so nalatan. Mayat ka. Alan, pagsapatayin kayo. Itatadak dito Manong nimi, damagig to palat asawa, Kapitan. Talaga din ka damagan din sa din na yan, tibalayo ta. Damat lang. Kapitan, ulat ko Pag merienda, malaming pa lang kapataran na bagyo kami.
Alak ko mangarod kahit manulot honorarium ko. Elalagad no adda mabalin dito yun nga ko agad nagpamilyan. Ay, doon nga, babaklang dito na dito deh. Alay, agsika ka naman nagpaalang pamirianda. Diyak pa nagsweldo, kapitan. Talungag pa yung sumanon na hindi kita at trabaho na itiya gobyerno. Nga taga-purok pobre. Adagiti talungan ng naming. Nakaruba ni Tata Kulas na nagkamangan ng imunang misanda nga inlokatan. Awan tinagpamirienda, manong nemi, ket pinalubusan nak ti asawak. Tapno siyak itagbaling nga sityo head iti purok pobre. Dati matlayang manong nemi nga tresurera ken na nga sekretarya isuda matlayang manong. Iti nagtuloy nga nagbaling sekretarya ken treasurer. Kaya ka po, pinagsapatanak manong name ni Kapitan, inaramid ko met obligasyon ko. Makalawas manong name nga sa anak nga simbrek, iti trabaho, ka nagpakada, iti porman ko. Ket, kinasarita ka mismo manong name ni Kitiya, pumurok, kapurukak. Di kita'y household, family head, di kita'y estudyante, di kita'y ubing. Dito'y kumanong naming na amiris. Kat usto ti kunada. Gabutan duwamat langin nga lawas, awamat langin ti may sursur nga ayuda. Duwamat langin nga lawas, manong nemi, di mat pa'y nagsubli da kapitan. Doon pa yung opisyal, tap ni kastakit, bagata ko mano, at dan tulong manipot ti DSW. Biniting ko manong name ti sekretarya ken treasurer ko. Ay, ano nagmuntayan, sekretarya? Ani. Manong Oscar. Ani si Gamet. Betty. Ada, ikigaman mga punto? Ay, awan. Awan pa record ko, tao mati record ko. Katsika, ani, awan ti igiganam nga record. Di kita lang nagnagan ti kuha kapitan. Ay, kapitan. Sabi ko mata mapasamak. Ang Oscar nga sikat ti kapitan. Ni, apa dagdir manong ni. Ang Oscar ko naman latakan niya. Kanang awakan ti kapitan. Awan dati iti panunod ko. Awan po ti ang angin nga meeting. Awan tanuad da ko mang Oscar, naawis ka ko Ito na pabura si Johed di. Kaslawan anyaman na maglata kami, kapitan. Ay, hindi, manen. Mang Oscar, budwa na, may kadwa na tan. May bagak ng kapitan din. Awang kanya data, ani. Kasto nga ro din. Mga rugi di ito yung panagmi-meeting tayo. I-record mo. Okay. Isurat mo dito date. Meeting. Bamlat nga first meeting. Officers meeting. Agenda tayo. Panakaurnos. Tipurok tayo. Kalpasan deta manong nemi talukam nga nagsursur ti tunggal balay. No stumit lang ti record manong nemi wano saan ket i-update mi. Kompleto manong nemi. Kompleto, tinagan, numano ti agnad itireta nga balay, no kakapin anuda, naramid mi deta manong nemi iti may nga aldaw. Data file mo deta, sekretary. Ket nung manot bilang public head. Data mat isabit tayo. Kaya ni kapitan. Tapos na dikas takit isot maikkan tayo da. May kanda ka di pa nga ayuda dagiti talo nga babak nang ditoy, kapitan. Kapitan man yung talon. Iran-rantam samat si sekretary.
And, kita, no amom no kasto nga sa pas, naso nga mapasamak bagyo sa pasap. Bak nang manuno na kurapay. Dadadailan manuno saan. Basta, awan ti pilpilyan tayo. Nabanggam nga rin di barangay hall, manong naming sa aming nadanon dito ni Kapitan. Kan nakarekap ti barangay hall. Ni apay. No, adag kasapulan, kada kawada, Mang Oscar, ket no, adda bangala iti kwa, barangay clearance, kanda dumapay, umunan no ko nga papanan na, ti barangay treasurer, tapnog bayan. Kalpasan na, ti balay ti sekretarya, ti barangay sekretarya. Kalpasan na, mabalin ti balay ni kapitan, tapnog pirma. E ket no may ranang arod nga awan. Ket mabayag, ti proseso, ti papeles. Nabayag ako nga agna edit ti barangay tayo. Yung kasla itapay lang maamwa ka, kasi di paspasama. Nabanggam nga mismo manong nemi ti balay ni Kapitan Silin. Imbagtanda. Oh! Aktibo kay samod lawan na yun, ha? Ang nasapay gububran. Ikaw ba lagi ba, Oscar? Awan ti honorarium ti sitio head. Amo, Kapitan. May kami, tapno isubmit mi kang ka, digiti listahan, digiti family heads ti puro pobre. Ta di manon ti ayuda. Kaya basit ti ayuda. Adot saan nga nagkan. Tabi, Kapitan. Kat, ti kaya ti gobyerno. Ada limit na. Kat digiti nga rod mismo nga na biktima. Digiti na dadailan ti balay. Aging ganay takit awan pa lang ti aksyon ti DSWD. Pasensya kayo. No sa mga dimanong ti ayuda kada kayo sa Japurok pobre. Dahil kung nakangaro din nga adayo. Katura adayo, nairanta kumamat nga para kada kami, Kapitan. Lasagan ka reklamo. O kaya't mo agad, sikan tag gastos. Gumatang ka kaligitay sardinas, gumatang ka noodles, kape, asukar. Kayo sayo pagbungonan, kay bunong mo. Pangalak nga rin ti kwartak, Kapitan, kat karbintero aklain. Parigada nagpay nga, nang pabasa dati inaunang anak ko nga dati college. Sabi namin nga, pilitam nga pagbasahin ti anak mo, no karbintero ka laing. Mang Oscar. Ambisyoso ko na danong ka na takit. Ori kas na laing, Kapitan, ipamuspusan mi nga agasawa. Ori iarado mi, tibagi mi tapno laing makapagturpos ti talungan nagmi. Lakit prinsipum deta nga ba? Nagbalegi ka akit nasiyaan. Siyak tupay. Ha? Siyak tupay, mapagbasa di kiti talungan nako. Hanggang naggraduar tayo na ako na. Kastamat din tayo kadua. Anya ti rason, Kapitan? Awan ti itad mo? Nga usarin daw, no? Sandang interesado? Awanin bibiyang mo, anat rason? Alalala, pa ba na, kaya maestor mo? Mabalin yung ti pumanaw. Dito sabsabit mo, ni sekretarya, ti pag-isipanam da ita, nagnagan, ti tatawa. Adan sama record na sa diyan. Iso ko mga rodete ito may submit, Kapitan nga. May kanti ayuda. Mawanin ti ayuda. Hindi pa laing. Naminsan nga lawas nga naibus. Di maladimanon sa di lugar mi. Abos ta pobre. Nakapobre pa ita hamot nga matulungan. Labasan siya kayo, babarag. Bagyon tumanin. Tapno takidot yunak nga ikan. Hana? Daw-dawat tayo bagyo manin. Tapno ta kami tuyo ng mga ikan. Anangarot ko ha. Hamot nga rin mabaling nga ikanta kahit ayuda no awanti kalamidad. Manong nemi nagpampanunutak. Banag nadildilawan nak ni Delia ang asawa. Anay ayati parekot mo, Oscar. Adamat pa lang urnong tayo Pampanunutam ka di? Doon yan tumanin ti
Ited mo, ito nagmatrikula ti dati college nga nakta. Nagsinay ba na nalakad din. Hanggang mo dati akas to eh. Nakapimpinas ti anayas ti. Ba nagtaray ti biyag tayo, talpasan na, ang problema ka. Problema ti mapaspasamak ti lugar tayo eh. Dati mo tanakas to eh. Itamang pa nga pagproblema, mo kon. Gabot na si ti sityo head. Iso nga ag problema ka. Kalang sa mga pagproblemahan dahil ta. Ti aramidem, just relax. Kadi inton nulo na sa sublikan to ni trabaho kat ni. Ang mga nikatan na ka ni Porman. Nagsubliak nga ron iti trabaho manong naimi kalpasan ti duwang alawas. Ay, school! Ay, pare, bato. Baya, nagliwat ka ti duwang alawas. Sayang ti duwang alawas nga sweldo mo kuma. Medyo nag-inanak mo ta. Nag-inanak ako no sinolbar mo di kiti problema. Kasi lang amin, problemado ti rupam. Awang problema, pare. Sige, Herod. Tuloy ti trabaho. Tanto no pangal daw. Isundot pa nagsarita ta. Nakapangal daw kami manunemi. Kit conforme ti raramidan ni kit kakaduami. Mga uray iti panagala. Una na tapos nandigas sagat rugyam yung manintag trabaho. Dapat manunutan. Paros ka. Pinagbalindak nga sityo head nga di na oras sa desisyon mi. Dahil ti problema. Habi nga inawat mo. Siyempre, ada obligasyon mo. Saan lang nga obligasyon mo kas ama, kan asawa. Iti obligasyon mo ita, iti balayo. Ada pa yung obligasyon nyo, iti sityo yo, purok yo. Di ba? Saan nga patas, teraramidan ni Kapitan Mi. Dahita kahit. Nasaan kang simure ka kas sityo head, uno purok head, hamo ko dilaw, hamo ko madbadlaw, nga kasat mapaspasamang itlo karyo. Di ba? Huwag nga ron. Iso nga ti pamayam, tap nahawan ti problema. Agikat ka nga dagos, nga sityo head, uno purok head. Tapos di mo pakapurong goram ti purok yo. At siyempre, no, ada problema ti purok. Sunod mo nang salutsudan doon ay banda. Pag salutsudan da, ti poroket. Santo diya kagawad ng akin sektor. Santo ni Kapitan. Apa mo, akit kastang harti mapaspasamak mo iti barangay mi. Samay sa pare, napandasa kong tinagkagawad. Niring Pasko di term ko. Kasta. Di adot ammo may panggap iti kina-opisyal ti barangay. Kita doa. Oreno nasiyat kapitan nyo. Nasiyat para kadagiti kapagyan na. Nasiyat kadagiti gagayim na. Digiti nang butos ken kuha na. Ngem, digiti saan nga nang butos ken kuha na. Imbas ko mga patang pantay iti panag-serbi ng saan. Nudumteng nga ron ti ayuda. Ayuda? Ay nato paglingan ni Kapitan Mi. No sa nga gasod ko na dumteng ayuda, check! Gudwaan na. Papanan di gudwa. Agad, makayon ka kadwa ta ako. Yung ka, ila ko dito ita pagbibingayan tayo na na. Adadun tumidla siya kuka na. Tayo sungar ti Kapitan. Dahil di gudwa, di kagudwa, di nagbayadan ti ayuda, kuka na di gudwa, pagbibingayan min tumit na di gudwa. Di 1/4 laang ti pagbibingayan mi nga mano kami. 7 kami, 8, 9, mano? Adado kami pa 7, 2, sa kapulo. Di ko Secretary ken Treasurer, ken DJ SK Chairman mi. Basta. Adado, mababso ka ti Kapitan. So nga, kahit ko kayo daw, kung mga hindi nga lumaban nga Kapitan, napigsamat nga rin nga kalaban ni Kapitan mi. So nga, orayik langin, nga glaster mo na kumat. Ay nga, no kabagyan ng tumatmanin patugaw na, akit isod ang tumanin ti mga abang.
Idi agpadaya manong nemi ti maysa kadagiti tallo nga darakkel balay adapak nang iti purok pobre. Dagiti kapurukan mi manong nemi tinapan nagparti ken nagluto. Ngem idi nakaluto dan manong nemi tinandanan da ida sa dapimanawen. Sa balimat manong nemi tinayabanda nga mang-cater, service laeng, tugaw, lamisaan, ngem kukuha dagiti pasken manong nemi diluto. Tinamnamami dia manong nemi ket ayabanda kami. Ngem ti agkuti manong nemi nga mapan. Kuna ti asawak. Mapili-pili ti ayaban di kita. Madamdama agad agsangpeton di kita di kotse, di van, di jeep, no saan ket minibus, tapno ti asta ket mapandama kidaya. Paggapon na. Mabaling nga gapo iti sa bali nga purok. Uno saan, di kakabagyan da, at estranghero mo di kita ket. Diyan nakagatang dalang ti daga dito nga dito nagbalayan da. Magbutbutos na to. Magbutbutos na to ya. Manong nemi, nakapasungan kami ti may isang ban. No, kidam, nadan Simrek da manong nemi ti takkel. Okay? Yung may samat. May samat. Awa mati si marunon. Sa mga pampanunutin datan, Oscar. Kaginsara kong tamangantay ko na ta. Kakaiso na datay aming kaputa. Awa Domingo ita. Awan klase di kita nakta. Kaya na trabaho. May nitatakulas manong nemi dito'y balay. Kaya nagpagsumat na sumangaw kamkuman kamangan. Tada, abay, na problema? Awan, Oscar. May kumasarong karan, kumustaan. May hindi tayo nagkikitan. Kaya dumano kayo na, tao, may kayo mangan. Mga anak dun sa Diabalay, kapunta. Lalo may kakaiso na nga kayo ka. Lalo may kayo, sumaho kayo. Si Mahon tilakay manong naming nga. Ay na, kunaklan no agpastrig das jay. Ayam, paritan dak mo na sumrek, tanak kuman makidaya. Tiyan di kita karubong nga rakal balay. Uy, Oscar. Tila nga sadya kita kapitan, kagawad, kita yung barang komisyal, agraman di kita tanod, di kita adati, di kita appointed, di kita member ti lupon, kada ti grupo ti health, kung na naman. So, ada naglugan na ti bantay. So, talagang imitaranda. Kiyawang nga ta. Tao man tumasad nga karuba. Kastada mo dahil kita kahit magpadpadayada. Alam mga karlatata. Dito ikan nga makidaya. Ay, imas pa nga ka din dito ya. May bagay laon ito, adobo nga karnet baboy kan inabraw. Susapo. Pasensya kayo na kita. No, naimas ti sa dagat adok makangkuwan data. Ore kita hanggang may ibusan no ka. Ando man lata masusubra. Manong nemi jak amuno apay. Ngayon naramin ko tinapan. Iti ayan tagpadaya. Ni Mang Quintin, ni Sir Quintin, manong nemi ng mga obisina iti Kapitulyo. Iti probinsya mi. Isot aking balay. Manong nemi si Maria kaklatan. Nebag nga, alda tayo kakadwa sa kapitan, apo opisyales. Oy! Oscar, naglataw ka. Nalpas ti pananganin. Hanak mat umay makipangan. Bitang nga bata, lipas ko bala nangan, di balay. Kaya pero di may ka. No saan ka makidaya? Kaya kita, umaya kumamit makidamag, at damagin. May banggap ka niya. Nagtuko ka. Ano niya man ti problema dito yung purok mo. Inasar mo lang, takwa. Pagsasaritaan tayo. Ano nga nasken pa yung mapantay di barangay hall.
Diyak ko mainawat dati kina purok head ko, kapitan. Awan-unay knowledge ko eh. At ti madla pagkongkonsentrata ti trabaho, panagsapol ti pagpambiyag ko, pang paadal ko ti pamilya. Kasi kahit kung sakit ko, kapitan. May mabawi kagikat. Nga magsapol ka lang sa balin. Abay, mate. Ano problema mo ya? Awang ka diti ko, kapitan. Talagang naidanon nga tulong iti purok mi. Nagdandinamag nga ato kita'y nakaawat ti dua, talong, ayuda. Uno, saan ka dingan itong palamin nga naitadatulong. Nangalala kay idi tinagan, dikiti na nadadailan, ngayon, mo tinaawat da. Mo plus. Kanya kaya't mo pagparangan ita. Ada mapan ko mga katakwada ng saming intong palkas ta. May sakit di Ti mapan nagsaludsud sa DSWD. Aguro ka man, Oscar. At ka di pa nagduwa daw kanya? Kada kaming opisyales? Sorry, kapitan. Mabangkag sa lusod sa DSWD? Kahit nga sawan, ada pa nagduha-duham kada kami. Magandakis ti mo nagsalusod, kapitan. Nagtaltal na ka, hanga sa tikal kalabanan. Hangga kalkalabanan, kapitan. Sityo, purok hedak lang. Agsalsalutsudak lang. Kahit no inosente ka, hangga nagsalsalutsod, aman kapitan, kaputa, ano anyat ta ko nga mo, isot salutsudat. Agor ka, kahit mo tag-resign, mangaramid ka ti resignation mo, akas purok head, ta accept ka sigod. Ikidi ba kami ti kapitan nga, saan ngurumbeng nagikatak? Sa itakit. Kayat mo, agikat kung saan? Saan nag-agikat, kapitan? Maglagayam. Apay, problema ka. Nagsalsalut-sutak lang, kapitan. Nakangat nga itong boses mo. Ung tanak mo din. Kaputag, parang kalabanin na. Nga awan di pa nagtalip ko kanyak. Nga dapag panagduwa-duwa ang kanyak. Kada kami. Kalkalabanin si bubukal barangay. Sennaay ka, sennaay. Tunukan, pinanaganan da kati Oscar Sennaay. Iti talyawak manong nimi ti ayan di kiti makan. At dari kitay agisip-siplak man. Amok may danangan di kito mangyawid da pa Naging ka manong nimi agsasaruno manong nimi di kiti sumurek gaumamangan. Agay ayab ni Mang Kinting. Lalala, mana spargayo. Medyo naladaw na pangal daw, Mang Kinting na. Ana? Gapota adumot tinatud tapay lang. Inayaba ako na di kiti karoba. So nga mangandan. Ngem no, iti ko mapilasakbay pangal daw nga nayabamida, kapitan. Ay, kapitan. Mang Kinting. Apay man nagdilaw ka. Kapitan ni Mang Kinting ti kasasarita. Ora isot ka sa sarita, nga madakti sangom, nga mangmangyok ti bagbagam. Nanti ko nam? Abay nga, ito'y sakbay ko mapangal daw nga nagayab da ko na. Kita ko magbibiyang mo. No kasi style ni Kinting. Amom, Oscar, no, siyaklati sika, pumano ka langin Pumano ka dito Ang mga nung bumahara tiriknak, dapat daka sa mapasamak ka. Pumano ka. Nagaluto ako na pimanaw manunim. Jadi nistoryak ti asawak, tinapasamak, apo na ikamat kami ng lakay. Anang kami pakibiyang ang pala kada kita. Makasarsarak kang dulatak. Di mo palang sakti mga rami ti resignation mo. Tayong ka, ited ka ni kapitan. Tapos nawawanin ti problema. Kung naktupi kami, ka-problema kanto.
Sige. Sa mo na pambanutan data, Nelia. Sa mo nga iraman pa ti problema. Sa mo nga iraman pa ti maging ti problema. Sabi ko, mga check iraman ka, asawa ka. Nung agproblema, agproblema, matgabukin ka. Sige, sige. Santun mapasamak pa ngagsango kami kini kapitan ngagsarita. Mapasamak tulay ngagsango kami. Ito nakalabanan ka kapitan. Anak ako nam, di mo pa amuti arambidan nga sityo head, wano porok head. Maadal ko itong kayat kong adanin. Awan pulos namin ti interes ko eh. Idi. Kaslawa bibiyang ko, mapaspasama. Tao matpay, nakaayabak nga, assembly meeting ko ma. Tapos na di kasi takit, ada knowledge ko karigito. Kit gabutawan knowledge mo, Oscar, sa mong aramiden tao, di mo amot araramiden, makatkatawaan ka lang. Ngem inik kanak tinalage ni pare Bantor manong naming katrabahwak. No kasta nga break me, no kasta nga pangal daw, nagsansanita ka. No talagang interesado ka, Oscar. Yan tangi kit sinerek mo. Ituloy mo, no interesado ka nga talaga. At the strategy na ita. Arami na kumamin din lumaban ti kapitan mi. Talaga sa anak nga ko. Hanak nga panaganaman. Sa anak nga nakamula. At siyempre, no, sino ni kapitan mi di angit, sumursurot kang blatamit. Iso nga sa anak nga nakasagana. Tanong talaga kung mga rantak hindi nga labanan. Hindi ko mapela nga rinugya. Ang makadlaw sigurado na ita. Takagura na kahit lumaban kang kuha na. Kasi lagpad ba dati kapitan mi? Kaya di kapitan nyo ita. Kasi nagkarakal ti parokyo. Ado. Gusto na lang ta ado nga nakurapay. Kaya apay nga sa mo pagpunan nida. Sa mo itong sirkan di kita dito mga purok. Ibagakin ka. Luan niya di kita aramidan. Kalbasan deta nga panagsarita mi manong nemi kinimang Bantor nga katrabahowak. Kaya pa nagitiayan ni sekretarya. Bagakan kuha na mga rami diti surat, amang pakamuan diti so amin nga family heads. Tainton Domingo kat maanga ito iti meeting mi asang kapurukan. Kasta nga rin tinapasamak manong. Kat ni, kompleto. Tila absent manong name kit talo. Dahil talo nga rin nga balay nga. Adrakal ti balay na. Ani, mga Oscar. Apeng awan di talo. Awan ni Mang Quintin. Sino ba niya may isa? Ni engineer. Engineer Manuel. Kaya di may isa. Di may isa nga head. Family head. Ni Dr. Cesar. Api awan da. Handa nang ibaon iti kwa? Proxida. Kinabudno na. Mang Oscar kita. Sa aming inidanon ti pakamuka takawada eh. Di damat manglukat. Tap numitad ko may pabasa ka takawada ti surat. Notice ti meeting. Tap nagpirimada. Di kad sanda na pakamuan. Sanda na pakamuan siguro. Oscar, apo, purukhead. Ay, tal-talo awan. Dito ay patsyo nga talaga. O rimamuan da, sanda ko may di kita. Tadi da kayat nga mataktak da. Rugyan tayo nga rin di meeting, kapitan. Ay, kapitan. Kaya po. Mang Oscar. Ano ti kiti nagsasaritaan mi manong nami kit imanugot da nga mismo. Nga ti purok pobre ket
isulaing iti kasla mabaybayan nga purok iti barangay mi. Kinunak kadakwada manong nemi gabot ang mabaybayaan ti purok tayo, dati tagtitinulong ngamang papintas ti purok tayo. Kinunak kadakwada kat indasar ko ti programa. Imanugod da amin manong. Kada Domingo, mapasamak manong nemi ti panagdalos. Kada Domingo, mapasamak manong nemi ti panagpapintas mi, iti panagkapurok center mi. Iti kada Domingo manong nemi, pinapintas mi ti purok mi. Nagmula kami kada masetas, ni kami ti bato, di kiti kalsada, pinimpintaan mi. Nagkukontribusyon kami manong. Ultimo nga kakakurapayan, kapobriyan, kakapurikon mi mangted ti donasyon. Igatang ti pinta, kanda dumapay nga masapul, tapno di kasta, kat pumintas ti purok pobre. Nalpasen deta manon nemi, idi mapasamak manin nga dagpadaya, kadagiti talo nga balay, ni Engineer Cesar manong nemi dagpadaya. Kat dagiti manlahingan kapitan, kat dumapay nga opisyales, tinakapan, kat dagiti sang ilid nga daduma. Diyak namnamain nga ito dahil nga aldaw, manong nemi, pinasyarnak ni kapitan dito'y balay. Ay, kapitan! Kapitan Silin, sir, kapitan, sumur ka. Kayo, kunak kuma, may mesa kamay. Dadaratan ti tarwar, iti kaduak. Nagapon niya, kapitan. Napanggam na kidaya. Sakit-samit lang umay dito, purok mino. At napakidayaan nyo. Ay, sorry kapitan ha. Nataduma, Oscar, kita di mo mapupuutan ti bagbagam kat makapasakit ka. Sorry kapitan. Ngumusto dyan baga. Sa atin naman, hindi nagsasaritan, hindi nakidaya kayo. Ada mangkintin, di ba? Itata adaman ng pagpardayaan dito ay anda kay manen. Inunsultuan na. Ang buot balay mo dito. Ayan ta ita. Han kapitan. Masapul nga nugutom tipod mo. Malaksid no imay ka dito nga awana. Ita kumaati panunote. Abay kang kanayon kang adatoy. Kapitan pangasim. Di mo pikpiksan sa o. Kat sa anak mo tasulpeng. Makapapikar ka kami, Oscar eh. Kapitan, nadyarantam itan iti pagsalitan ta. Ano kahit mo mapasamak? Ano nga mapasamak? Mabagam, kapitan. Di ka maawatan, kapitan. Abay nakapimpindas ti purokyo. Datat ururayak ni ibagam mo eh. Kung aping yung saludsod, kung kumaka kapitan nga, oy, Oscar, bigli siya purokhet, apo, nagpintas man tinamayan nyo ti purokyo. Siya kumakapitan nga, aping saludsod, aping pinapintas ko ti purok mi. Muna-una, kapitan, madlaw mi nga mabaybayan kami nga purok. Kat miniting ko na kiti kapurukan, nagtitindulong kami para ti pagsayaatan ti purok mi. Kat napanak ni kamot, kapitan. Nadalos, napintas, ada rigiti masetas, ada kadagiti igit ti kalsada, nagkat ti bato, napintan, napintas, di kami kapitan. Uy, napintas. Kan anit rantam. Rantak nga niya, kapitan. Diyan kan nga king kukunapay, Oscar. Danit sumon. Amom nga, iti umay nga taon kat mapasamak ti barangay. Barangay eleksyon. Kalabarin nak. Baka sa anak pa yung makapag-desisyon, kapitan. Tapay makatawon ngamin eh. Kahit ko pa lang tagtrabaho, sakbay makapag-desisyonak, no kalabahanan ka no saan. Hagbambanog ka lang, Oscar. Ambisyoso ka. No awan ti ka duwam tinghato, oray no anyat araramidem. Sanda ka ngay botos, digit ka baranggayan tayo. Sana ko nagbaybayak pa'y. Inakon.
manong nemi na imatangan kanang amin da kita ni Nelia. Lakay, Oscar, datan mo na nga balagan ka. Amom, ore no amom butos ni kapitan, dito'y purok tayo, purok pobre. Ket butos mo amin, mahabak kalata. Aduman nga peso ti, butantes dito ayan tayo, purok tayo. Ngayon man nga purok di kita. Kalaban mo. Anyang artipangkip mo. Papindasan mo ti tunggal purok. Mapangkamit, mitingam di kiti family heads ti purok Rico, nga karuba tayo. Kalpasan na ibagamit nga tuladan tayo ti purok pobre. Kamat karot nga mabalik. Saan ko nga sakupan di kitan nga purok? Dito latan purok tayo. Ti papintasan tayo. Agbalin nga modelo nga purok. Kada kiti amin nga purok, iti barangay tayo. Kasano pa nagbalin mo ko mga, agbalin nga modelo ko mga rod? Ika na ka ni kapitan, iti pamadayaw kasta. Kahit ko, nga dumano na kiti nga to. Nitikat mo sawan. No, sino ti kadkadwa ni kapitan nga bagbagana? Ngano awan ti kadwak kano ti nga to. Ket? Hanak ka nga mangabak. Iso nga teramidek, asidgak dagiti adda ti nga to. Dimteng manong nemi ti Christmas, nga itapay laeng manong nemi nga mapadasan mi, nga da Christmas program ti purok mi. Dati-dati manong nemi Christmas program laeng iti barangay, handa pa'y agaw awis tadi hami mapakpakaamuan no anang aldaw no anya nga oras. Tinaramid mi manong nemi. Nagaramid kami ti surat, nagaramid ti sekretary surat, invitation, kada ti programa para kini mayor. Kaya nagiti so amin nga konsehal manong nemi iti ilimi. Nada amin partida manong nemi iti programa. Vice mayor, dapay, siyempre. 5 aldaw manong nemi sakbay iti na ito ding Christmas program iti purok. Iti adda nakakutse. Kaya adda si Murot nga lugan ti polis. Naira na manong nemi. Adda kami kadag iti opisyalis ko. Iti purok center. Nagsarding da. Ay, ni Mayor. Mang Oscar, ni Mayor. Ni Mayor, kapeso. Mayor! Namagal daw yo. Sige ni Oscar. Si Puroked. Uy, Mayor. Opo. Ibagbaga na kanya. Ay, jakbet masama ko may pumasyar. Sinulsod ko kini Kapitan Silin. Sabali ba't ibaga na? Agtuga kayo, Mayor. Ken, apa polis? Hebe. Takder ka malatan. Kasto ti gwardya nakatakder. Timbagan ni Kapitan Silin. Ket fake news. Ti may dandanong kanyak. Nga damay sa nga purok. Iti da ito nga barangay. At nakan di barangay yan. Barangay na Lasin. Mayor. Nga nakapimpintas ka no. Kaya dito sa lutsudag ka ni Silin, Kapitan Silin. Nabindas amin nga purok mi, kuna naman. Nabayaglag ang Jack in my dito nga barangay. Tada nalablabsan mi kita. At dabit pa nga project dito, oy. Nga pinirma ti check na. Imaumat. Ano nga project na dyan, Mayor? Panakasemento. Concreting. Iti barangay road. Kaya mo ti makita ka na semento barangay road. Napanangaron na dyan punto, Mayor. Amom ni Silin, Kapitan Silin. Iti
manon nga term ko nag-try nga as mayor. Pinuri di konsehalak pa lang, nag-vice mayor. Dito, barangay nalasin, di talagang mangdungdung mo kanya. Almost 90% tibutos ko dito. Dito ka po, nanoa pa, noon niya naman tikidawin ni Kapitan Silin, tad kong ito. Di mo kakit nabintas di barangay nalasin. Baka naalasin lang, mayor. Ito matla, puro pobre. Hindi makita ka napintas. Ilang alalan nyo ito kinastusyo na nang papintas? Nagkakontribusyon kami, mayor. Kasta. Amo ka di matla ni Kapitan nga kasuti porokyo. Hindi lang kinagura na kanya, mayor. Kinagura na ka nga si ka nga purok head kit pinapintas mo, ti purok mo. Tati atap na, labanak to ka, no? Ay, tawang panggip mong harod. Pampanunot ng harod, mayor, tayo suamismot nagkuna. Nga, noawang ka no, iti, kaduak iti nga to, oraan niya ka no taramide. Taore no awang kanot butos na dito purok pobre, mga ating latata. Ad-ado di kiti kakaduan. Ngayon ko nakmat, mayor. Oray no, saan ako nga nasken pa nga kampanya kada kiti daddo mga purok. No makita dati purok pobre ket napintas. Na siyak ti nangidaulo. Baka butusan tak nga kapitan. Tapno agbalintubot nga napintas amin nga purok. Gusto ka! Modelo! Unada. Puunan. Dito lang nga panang papintas mo, ti purok mo. Agbalinan dito na pintas nga po nam. Oro no santa ko mga agkadwa kas pagarigan. Amo mo nagitibutantes ka dagito yan, masirib da. Wala. Di kaya pamirianda. Nabanta ng halan, mayor. Saanin. Ang kamang nagbaybayagan. Oret nakikita tayo tumanin to no Christmas program yun. Kasi sigurado umay kam amin, ng inimbitaran nyo. Si Bubukel nga executive ken legislative iti-ili tayo. Mo, Muskar, magustuhan ka. Kayat ko nga sika. Idagbaling nga kapitan dito na lasin. Mayor, siyak mismo nga mayor tet ko na kay ka. Suportaran ka. Mangtad kayo ito ti kwarta kasi jay, mayor. Tanam naman yung kading babayan ti kwarta ket mga baka. Baka ano ka sandot aramaten ni Kapitan Silin. Maabakag lang. Dapat siya mga kaging kakanag ito ket rupa pa lang ti kwarta na diputantes. Jakla mo, Kapitan. Ay, mayor. Pinagbalin nagmata ng Kapitan. Sorry, mayor. Sorry, mayor. Hindi kita yung meriendahan na pinaalak. Kumakait ang merienda, makita ka na ito. Produkto ni mayor. Ito one. Suman. Suman. Iti banda na't amyanan kita doon sa subagmanungan nyug sa jay. Nawadapay lang di kita dumapakanting mula ami ko matinyog. Napagbalin mi nga kanyugan dito. Baka santon nga purok pobre, no dikit purok kanyugan. Diyak pala mo nga mino, aging ganin takit, no api nga napanaganan ti purok pobre. Isurumbay nga muham-muham. Ada knowledge ko kanila. Saan nga kapo taadot pobre dito nga isot na panaganan ti purok pobre. Dito'y idi tinaggapuan, napudno ken nalaing nga kapitan. Nga tinagan na ket Jovencio pobre. Na isumod lang na panaganan ti purok pobre. Na isa kasangan kadayo kami na. Nga dati ko mga sityo ket sakupan ko mga dati as kasitgan nga barangay. Taas asidig kayo balas ti barangay ket ngem gaputa daytoy sityo dayto nga sityo ket nagnaidan idi ni Jovencio pobre nabayagan na kapitan. So napanaganan ti sityo pobre nga kukwa nga sityo uno purok tinalasin. Datat istorya na. So nga
Istoryahan to kadigit ka purukam, tapno ti kasta ket maikaten de jay panunot da, nga gaputa maisalsalo mo na, mailaslasin, dito nga purok, kakaaduan ti pobre, ti panagbiag na, kahit na panaganan ti purok pobre. Halawan, Mayor, tunog ba Christmas program, halawan, at ayabam to amin nga kaparukam, gabot pati ubing, ayabam amin da, gabot ibunungan tayo to amin ida, ti Christmas gift da. Ket pudno manong nemi. Arig na sa nga bagun manong nemi, dagiti nabungon nga regalo, nga nagiintar dagiti kapurukan mi, ubing man, uno natataingan. Pati maubapay lang ubing manong nemi, ket may kanti regalo. Sa bali lang manong nemi, dagiti supot, ngayon digiti grocery items, regalo, sa dana isupot, tuble manong nemi digiti naawan. At kastawan iti pagragsak manong nemi digiti kapurukan mi. Nakaragsak da, tayo da kanupay lang mapasamak nga ti purok pobre, Christmas program, imbitaran ti mayor, vice mayor, digiti konsehalas, ket itapay lang mapasamak manong nemi ti nakaadu nga regalo. Ako nada ket ore awang gayam ti dimteng nga ayuda idi, lipas nga bagyo. Ngem subsubra pa yun neto nga ayuda. Iti pinagbitla manong nemi ti mayor iti ilimi. Imbaga na nga mismo. Nga tapno at-adda na pimpintas dito nga purok. Halang purok center ti may pasdek, no diket may sa nga multipurpose hall. Nga pagbalinan naman nun nemi nga ditoy ti panakasentro ti barangay na Lasing. Ta ditoy nga purok manong nemi ti kaaduan digiti butantes ken kaaduan digiti miyembro ti pamilya. Adda idi manong nemi ni kapitan. Tawore sa amin imbitaran hanga nakaawat iti invitation. Imay kinagrama maten sumagmanong nga kagawan. Iti talyawag ti ayan na manong nemi nakadungo. Ngem saan nga istorya manong nemi ti mayor ti may papanken kuana. Nga ti istoryana, akas tinistoryana kanyak nga saan nang inyo istoryan. Tadi na kayat kapapabainan manong nemi ni Kapitan Silin. Nga ditoy, ti paggapuan, ti 90% nga butos na. Nga dahil ti gapunan no apay nga amin nga kidawen ni Kapitan Silin keng kuha na kititid na. Ngem awam met ibat patungpal na. Tama nga no adada nga mainsulto manong nemi ti Kapitan mi, no kasta ti baga ti mayor. So saan na siguro ngayon bagbaga. Ngayon diya ka mo, talisto nga nagwaras dayta nga damag. Nga saan lang nga dito puro pobre, manong nemi, iti ayan dayta nga damag, do dikat nagdinamag ti sibubukel nga barangay na Lasing. Nga ni Kapitan, ket asidig ni Mayor, nga amin nga kidawin ni Kapitan, ket itad ni Mayor, ngim awam may tungtungpan. Iti kasaritak ni Bantor manong nemi, iti ito napapanak ang trabaho, iti kabigatan. Pare, thank you, Kinka. Paraan niya. No saan mo, no saan nakinik kan tinalage, pare, ang ko na aramid. Inimbitaran ka kumay di. Idi rabi, ang Christmas program. Nakita mo ka na panagnagam ko, ano kasano tragsak na kiti kapurukan. Tada amin ni Mayor, biya sa Mayor, dagiti konsehalas, kit nagibunong dati Christmas gift. Kasla da di ayod ang impainam ni Kapitan ni Dilas nga bagyo. Kit naminduangan ditunggal maysa. Hala nga family head, member of the families. Ultimo nga mabuba pa lang ubing, kanti regalo ka rin. Mayat nga rin ako basta.
Kanin istoryak, iti ba papaan manong nemi iti kapitan mi. May panggap iti kinasidag na iti mayor. Imun una manong nemi nga naangay ti local election sakbay nga simbaruno ti barangay election. Ket kas tinanamnaman ni mayor manong nemi almost 90% na talaga ti butos na ti barangay na lasin. Ganito tengen manong nemi. Iti pa nagipila iti COC segnan iti barangay official election. May nga dagos manong nemi ni Kapitan Silin. Dito'y balay. Indra na ng adda. Kaduwa na nagiti tanod. Kanigiti kakaduwa ng kagawan. Scar! Sika ka no? Sino kita? Hala, ni Kapitan Deta. Nakadaduda. Dito na ko uniforme nga tanod. Rimuarak. Pastring kayo kumakadua, Kapitan, adua kayo matlahunay. Mangiruarak ka na giti tugaw ta, ang tugaw ti mayat ang tugaw. Saanin? Saan mo nagbayag? Kita kahit kung maamuhan noan niya talaga ti panggap mo. Tumaray ka, Kapitan? Tumarayak. Kalabanin nak. Kapilitan na kasta Kapitan at tumarayak nga ron ang Kapitan. Gapo ka ditagkadwa kayo mat ka ni Mayor. Ore saan ka mga kadwa? No talaga kayat ko. Kaya ibilin ko keng ka na saan ka ang tartaray. Agtumpal ka. Sana agtumpal, Kapitan. Namnamahan ka din nga mga abak ka. Ore maabak ka, Kapitan, basta kandidato ha. At pag ibunong mo kwarta. Awan. Baka ikan na ka ni Mayor. Ore ikan na, jak kahit ngawatin. Tadyak kayat, ti agibunong ti kwarta. Kayat ko ti mga abak. Nasa anak nagibunong ti kwarta. Hagkat katawa naglaing. Oscar. Ala, sige. Lumabang ka. Nga magbambanog ka lang. Awan pa sa kadong nga kagawan. Nan-partisan na ito, Kapitan, di ba? O nan-partisan nga kpaiso. Ngayon talat tatim ako na. Team red, team green, team orange, team blue. Asya. Anak at ti color ni Mayor. Ket red. Kas makita, naka-red kami. Pwede na kita naka-uniform mga polis. So nga ano naman nga kaduwain na ka ni Mayor. Nagbidot ka. Sa balit pa nagkaduwami ka ni Mayor. Ada utang na nga nimpaganakim sa ala nga butos. Di mo amuret ang istorya. Sige. No kaduam ni Mayor, di kaduam. Ngimorisan ka magkaduwa ka ni Mayor. Agkandidato ha. Labanan ka, Kapitan. Dimteng, pa nagkakampanya, manong. Oresan ko kinidaw, manong nami ka nagiti kapurukak. Halos simurot amin manong nami nagiti family head. Adu pa nagiti babalasang o bubing. Napangkam ka rin na dumadu mga purok. Agibunong tipulietos. Tinggabil ko manong nami nga team. Iti pulyetos ko. Mangrugi, iti purok pobre, asumaya at ti barangay na lisan, nalasin. Nangasawan manong, nung kasanong ti kapintas, ti purok pobre, tayong patungpal ni Mayor manong name ti covered court, multipurpose hall, na napinpinas nga amang manong naming ti barangay hall.
Simurot manong nemi. Ado ti simurot. Ket dito laengan manong nemi nga kaadumi nga kukuyog. Isulain ti pakakitaan ng manong nemi. Ako manunong dagiti daduma. Idinto tako na manong nemi dagiti makakita nga agkukuyog man ngagpaiso dagiti team ni kapitan manong nemi. Ngem is-isyo damat lang. At dapat dagiti agabsen. Ngem nasakdag ko ti manong nemi si bubukel nga purok pobre. Mapan agsursur kadagiti amin nga daduma nga purok. Pakakitahan manong nemi. Na ti unity ti purek pobre. Agbalinto nga unity si bubukel a barangay na lasing. Ti pagpintasan ti barangay mangrugi iti purok pobre. Naisunton iti pakapan nakasentro manong nemi ti barangay numampay isut akin amyanan nga 3 a kilometro ti baitda iti kasitgan nga purok. Purok riko agamay dati purok pobre. Manong nemi iti tiyempot pa nagkakaradapan. Nay matangan mi manong nemi kadig subag mano kakaduani. No kasano iti panagibunong digiti napusgan nga gibunong iti kwarta. Kunak kadawad, sige, awaten nyo lata. Awaten nyo lata. Imamok nga sakto ti botos yun. Kuna dagiti ka anak ko. Tang, Apaya umay dito nga mga ti kwarta. Ket dati ka eskwela ak nga kapurukan tayo imawat da kano. 5 nga agbutos sa jay, 5,000 met. Mamulat anak. Nagkapo na nga tayo nga kwarta. Tatang. Nagkapo iti timda. Nagkapo ka na kita matlang nangor-kwartaan da idi. Tawari kas dyan ni Mayor. Amo kakurakot mo ti Mayor eh. Adumat digiti kinor-kurakot ni Mayor. So ang kaskin ni Kapitan Silin, kas dapat ni Mayor. Di saan ka kadwa. Mabalingan namit lang Kapitan Silin, di kinadwa na. Eksipot ta. Dati ti kunan ni Kapitan Silin, nga sa bali nga utang na anong baganakin. So nga, dati-dati nga tamad na. Nga, ikan na itaado ang kwarta, tapno, mga baklang. Ngayon data, puddo, nga naipatak dito multipurpose hall tayo, dito puro. Takdakil nga amang data, ngam digiti maewrawar sa kwarta. Idudumteng ti resulta manong nemi ti butos layus. Layus ti butos. Butos ko. Kasta ko na yung tipa nagdiri manong nemi di kiti kapuro kakagraman ka di kiti dumapay nga puro. Nulapsak tag sa o manong nemi iti na magrugrugi pa lang iti panagbibilang. Iti namnamain da mga bakakon manong tabasit lang ang di kiti saan nga nabilang. Nga uren umapan amin kinapo Kapitan na itabilang nga hampay nga nabilang, butos nga hampay nga nabilang, talaga nga dado nga amang ti butos ko. Imaydan dito'y purok. Imaydan dito'y purok ka pobre manong nemi iti mismo nga multipurpose hall, iti basketball. Dito'y manong nemi nagbalonda, kanagitay binalondang mainom, mapulutan, agbalon da pa, dagiti mamirienda. Imay dakon inayaban manong nemi. Kapitan! Kapitan Oscar, oh my God, nagselebrar tayo! Dose manong nemi, di kita naglalaban nga kagawad. 7 di kita kakadwa ni Kapitan. Kaya dududwalaing tinanghabak nga kakaduan. Digitisan na kinadwa nga 5, manong nemi, kahit nanghabak da amin. Dikat kahit nasawen,
majority digiti kakaduak. Ta oresan to makikadua digiti kakadua ni Kapitan Silin, majority 5 digiti kakadua. Ti SK chairman manunemi dedi saan nga nakikadwa kadakwada tinangamak. Di kaduak pa'y. Kabayatan ti celebration mi manunemi imay ni Mayor. Kapitan Oscar! Ay, Mayor! Inarakop na. Ano? Napanak na kamitan? Naura akong kortam kit mga baka. Kamitan. Mayor. Kaslasan ko namnamayan. Mapasama kanya tigastoy. Kapitan. Di mo tultuladen tikas ni Kapitan Silin. Ken di naktultuladen. Ano ko te? Kurakot ako. Mga akong pagdanagam. Ibukbuk ko amin na pundo dito. No kasanot pintas ti purok pobre, kastami ti pintas. Dadi daw dumapay ng purok. Kahit mo saon, Mayor, patakdarin nyo ti multipurpose hall, ti tunggal purok? No. Dito yun ti pa nakasentro ti barangay. Pagkaguradak di kiti dadumang ka barangayak. Siyempre, adayo ti purok pobre. Ay, saan nga nataka-adayo na? Ore adayo. No, nasaya at dadya mapandadanunan. Agbalindamat na siya. Tuloy mo, Kapitan Oscar. Di kinasayat tapusom nagserbi. Tilaingin, panang urnos mo dito nga purok. Simbolo, iti sayaan, iti panakilangan mo, iti padong na tao. Kapuro ka man, basta ka barangayam. Una sabsabali nga lugar. Itultuloy mo dito, siyempre, gumato ka. Di ba ka di kaya tagbaling nga ABC President? No may raman kami di konseho. Mayor, maramit ko na ita. Kamusta siya ti Mayor? Kagaduwak na kiti Muslim nga 90% nga barangay official. Ito na ito nga ili. Basit lang, hindi kita sang mangayat kanya. Taltalo lang tinakaba kakabarangay. Sige, Mayor. Uray ta, nabadasakon. Kahit dokas pagarigan, talagang siya ti ABC President. Thank you, Mayor. Sige. Kasta nga ron tinapasamak manong nemi agsaserbi iti barangay ko agserbi at pay iti sububukel nga ili tas siya ti mangidaulo kadag iti amin nga barangay council. Na iti barangay council manong nemi. Iti barangay iti ilimi napadayawan manong nemi. Iti provincial, regional, kan national. Nang rugi aday tanga pamadayaw, iti kinapintas, kinapurnos, kinalinak, ti barangay nalasin. Napaggraduar ko, manong nimi napaggraduar mi iti asawak, dagiti talungan nakmi, yan nagbalimpay nga modelo ti pamilya mi. Iti ado nga guntaway, nga nagbali ang modelo nga kapitan, manong nimi. Kaslasan ko patsin. Nga napadasak ti kastoy. Idin to tawang pulos iti arapaap ko idi. Baglakid din manong nimi ta napasamak dedi abagyo. Nga nakadlawak. Iti pan nakailaslasin manong nimi ti purok pobre. Nakalbat kiti utang ko ni baganakem kadi di Diyos alwad na ko naktanatayan Kapitan Silin na atake. Tapi nagbalinak ng purok leader, purok head. So, datamat iti nakbitla idi. Agnekro kami di matay, di Diyos alwad ng Kapitan Silin. Utang na yung paganakem, nagkapuking kuwana. Tapos masanak nga pinagbalin nga purok leader, o na purok head, nga dayta tinangrugyan, di pa nagbalik. Awanak ko maita, itayan ko ita posisyon.
Takunadan manong, titulong di mo mapuutan, taore ka buso mo, di na mapupuutan, ang matulungan sul. Nagyaman manong namin ti anus mo, nga nangurnos, ti pakasalita, kalpasan nga nakinsen ka, ti titaliana. Kahit sabi ko matadamat na ibatik nga adal, liwliwa, kan pagsarmingan ti biyag, kadagiti padak nga nagdengag ka nagbuya, more power to your program. Ito yung nagyaman nga pagaya mo, Oscar, Kapitan Oscar. Thank you, Kapitan Oscar.